apa aku pines ah? Iki ning kopi, Man. Setengah lagi. Ih, hano kayak mau. Kuwi bekasnya Mawardi, Man. Bekasnya Mawardi. Mak ngici jajan noki mau di jangan di jahar kini ku jaman nyala mah medi jangan mah deh. Tapi saya enak kan, Man? Cuti kena kadu ku cuti. Kami di jangan tukang ku pines ah. Kas ni mau di pecok teh kini ku jaman nya. Kene iki lho, Man, nggone, Man. Siapa lamban? Eneng kono iku. Kau sani ni kono. Rumah produksi neneng, Man. Mending bisa. Ya iki nang Ya pecok tuh kini kopi makanya hak kumbang kodo. iki ciri khas lho, Man, bahwa iki emang rumah produksi kopi. Oh jadi kenyin keliaan bahwa memang asli kopi nanjin. Oh Heeh. iya ban nih yo. Cuma ngebuakin nambah. Urung musime, Man, wis aja kok kan ngomong nang mlebu kene. Sendal. Yo kado. Ayo, Man, kene, Man. Cari kembang bisa. Ya aku bos kene iki lho, Man. Oh, Ya aku wis pantes ora dadi bos, Man. pantas nih Han. Jadi inji usahamu. Jadi ini salah satu produk rumah kopi Anjosia, Man. Inji, tipe kopi nesa. Iki kopi iki cap gajah. Cap gajah. Kok Kuningnya api kuningnya. kopi gold. Kopi emas. Gold, Emas. gold, Man. Iyo emas. Bahasa Inggrisnya gold. Iyo emas istilah. Mas apa meneh lho, Man? Iyo kopi emas, kopi emas. Maksudnya Mas Parino. Ini sama mone. Lah kok sing mas-mas ki mau? Iyo hamu gold. Bahasa Indonesia nya emas. Beda meneh, Man. Bedo aja ipa. Iki kopi gold, Ayo merek. dok, Prino mana? You gold me dok senja api. Iki kopi lanang. Kopi kagah. Lanang, Man. Kagah. Ini bacanya kagah gila. Yo lanang, cari wong Jawa lanang iki, Man. Kopi kagah, nisa kagah. Berarti bakas. Lanang, Man. Ini ku je bebangkilan gawo kayak mau je. Ini Kowe iki gak perlu iso mboco apa ora kowe iki, Man? iya bacanya kagah gila. Iki sing dhisik apa? Kopi lanang. Ini ku ngebaca si siapa emang nih? Sing kuning. Iya yang ngebaca sinji. Iya gego gawo hamu lanang yang baca si kagah. Berarti dua varian ya, Man. Ya muat gego gawo. Kagah hane sikam lanang hane kuti. Kuah perian wah. Ya api kopinya sa. Kopi iki aslinya kopi disukai wanita, dinikmati pria, Man. Maksudnya? Penambah stamina. Serius kita, Pak? Tapi kan Niko bosnya asli bosnya Oh Niko. iya. Aku bos iki, Man. Luar Bah, biasa. saya ni kuliah mari kebun. Pantasan kuliah di kebun dipa mak keliaan. Bung dija niku. Aku sing eneng tamu, Bos. Jadi siapa aku akimu kada? Iki mbok bosku mbiyen. Oh, Nya, nya bosnya. oh yo. Bos sakana tapi hanian jadi siapa nih kopi ini sa? Daku je. Hamu niku bos nih. Dadi aja padha ngomong aku iki bos kurnang kebun lho, Man. Bos ngoret. Halo bos korek aku bos kopi di. Ini kopi ini apa, Mas? Oh, Kopi aja sih aja. yo, aja siap kopi. Yang ini aja Bang ya. Ya usung kau, usung kau. Udah juga ngaku hanya ada nyak nisa nih. Aduh mau nih hanya ada Bang pecat gawo Bang. Dasar mengenai lamun. Oh. Makanya dia banyak aku pecat. Makasih Bang ya. Yo, oke. Aku. Kuang aja ke domba je.